lapha elidayas lelikhulu ngilenze nefusto kutha nefusto dutura corporate futhi fusela umlaleli ekhaya my leader. Siyanivusela Maswati lamahle, siyanivusela tonke tindzawo la khona Maswati lamahle sisabhekene nendlela levenda mandla. Awotwa leader madla nithi leader napha notwa levenda babithi bantfu yini ngathi ngitendele amakonenti info leader. Mageba asi open le invitation noma sekusebusuku nje but siyathi ukuthi eMaswati ngendlela la appreciate ngakhona timvo latendelwe khona nguComrade Amos Commander our Messiah lo asuka levenda lena tolo leMaswati wahlala weva buhlungu ngisho sagula wahlukunyetelwa sineMaswati kude eSwati nje lelike lahlukunyetwa njengalendlela lahlukumeteke ngakhona so sithi ke Maswati lamahle ikhona transport iyasuka lapha iToli ekseni 300 rand kuya evenda nekubuya 300 rand kushothi 600 rand siyacela Nkosi yami ningithinzela ku 082 887 2137 082 887 2137 labase Jozi labase Midrand labase Pretoria asambeni siyovalelisa leli chawe evenda Maswati lamahle emavenda basigadzile bamfu baseLimpopo ngoba abamati lo mfana bona bamdala usebentele thine impilo yakhe yonke amandla Mageba. Uyatibuta lomunye leadership uthi kuhanjwa kusasa kanti ngoba umgqwabo ungelisondlo siyawulala phi leader nithini bayawulala emahlathini noma bayawucala testa le democracy balale kahle kwentekani lapho leader. Amandla Mageba kusase ngehanjiwe ka6:30 la sisemasosheni so siembili kuyawulungiswa la ngendlela lokuyolalwa ngakhona kesha nje ikhona indlela lesilungisile Mageba sisithine 6:30 asisukene ePitoli kuhanjiwe kuyelena sekangabeka kumuntu ko umphako wakhe wa 300 rand eceleni noma lo 250 wakhe eceleni ukuthi nangabe kuthiwa sifihliswe inhloko lapha sikhona efihla inhloko but hayi Mageba ngawakhuthathe Maswati ukuthi akuhanjiweni konke kutawulunga endleleni lokumcoka ukuthi sidabe silibekile lelikhawo basigadzile bantfu bemavenda. So uyasiphindela leadership uthi kuhanjwa 6:30 ekseni lofisako kuhamba itransport uthi wena ngiyakuva uthi khona my leader bashayela bani ithini le nombolo usiphindele yona leader ungagijimi nebakithi ukhumbule lapha ukhuluma nema 60s ukhuluma nema 50s bantu abathatha kancane etindlo abafuni ukuthi ubajake abantu abatshala siphindele inombolo my leader. Hayi ke baholi ngoba vele sekusebusuku ngeke nginike inombolo letini ngishayelani mina mathupha noma ningifakele lapha ku WhatsApp ithi le nombolo 082 887 2137 so diaspora ePitoli eJozi eMidrand endleleni noma kusepolokwane asambeni 082 887 2137 ngifakeleni la ku WhatsApp Maswati lamahle utoba muhle umsebenzi wa Comrade Amos Mbethe lena eLimpopo asabeni Maswati lamahle siyo supporter lichawe lela ngeke nje siliyekelele abasine bathi rikupela batho ba Swaziland bayemeka mawuto rubabone sibasibanyeni lapha bangaboni boZulu kuphela nabathi nje rikupela kamuka batho babatswa Swaziland riyemeka mawuto batho ba Swaziland ba re bona rifikile kovenda awu diko amba ngabada diko takala kodwa leadership siyabonga my leader siyakhona ukusibatha kushayela abantu ekusasa bayeta abantu bayafuna lokuthi bavalelise leli chawe ekusasa valelisa umlaleli ekhaya leadership angivalelise Maswati lamahle ngisho
ukuthi njengoba i-transport yethu isuka nga6:30 ekuseni, ngicela ukuthi lo timisele ngikuya nalofisile kuya angithinze ku-082 887 2137. Phindze futhi nangabe mlaleli khona lo ngakufaka kukhona ama-comrades la khona la available ukambe wena usemsebentini noma ukhona la ubhizi khona. Bhala phela la ku-WhatsApp uthumele i-wallet so that siyokhona kuhambisa lamanye ama-comrades lafuna ukuthi abe khona kulo msebenzi. Amandla mayilitha. Kodwa mlaleli sesingahlala singayinjani ka comrade Amos Mbethi nangabe ungayi uyasho comrade fertilizer ukuthi no mfakele WhatsApp usho ukuthi hayi mina ngidanika 100 emalangeni hambani bahambe laba available nangabe usekutheni usho na ukuthi hayi mina nangi 200 emalangeni abahambe bandvu kodwa baswahlamahle siyakhona evenda ndikohamba venda ndikotakala venda kodwa Lipopo, here we come. Nami maswahlamahle ngisenhlele njengoba ngifa nje ngiyajima ngisenhlele kodwa corporate IP corporate IP ngiyathi ngilalele mayilitha SMS ko kodwa madoda wawinyathale maswahlamahle ya kubhizi uyabona nakulele ama corporate lamakhulu kangaka akufuni ukuthula kube ngathi kude lokwendekile maswahlamahle lembotsa yathatha isikhathi sayo yathi no ngingamane ngingabi nako ukuthula kodwa lamaswata akakhululeke ingathi ke nasithi hambile lembotsa bese kuyathula nje kanti siyathi ukuthi lembotsa la ayikamani ihamba nje kukhona lokwendiwe lapha